Tiyбей turgular. 111 ekan. 111 kilogram chiqdi. Mana. Yaxshi olibsiz biroq. Ya veska tartib qanchadan olasiz? Misol shu qo'chqorni. 350 dan 380 gacha. Ha, rahmat. 350 so'mdan 380 so'mga chayn ekan, живой вес, tiri salmog'i. O'shanda bu qo'chqor 111 chiqdi-da. 46 mingga oldi. Jivi yo'g'li urib baratadimi? Ha, yaxshi qo'chqor oldi. 46 ming so'mga oldi. Mana qo'chqorlarga qarangizlar. Assalomu alaykum, aka. Qanchadan qo'chqorlar? Buni 100 ming so'm so'rayotadi, aka. Buni 300 ming so'm so'rayapti. Tishlari-chi, aka? Iki yarım yaş bu qo'zi ekan, 100 mingga degan. O'ta uzun ekan, mana. Tashtaqlarini ko'ringizlar. Bu donqa bor. Doni KG degan. Qo'zili qo'y, sulugi suluq. Qancha bu? Oho! Urg'och qo'zisi bilan qancha so'rayapsiz? 15 ming dollar deydi. Mana. Telefon aytasizmi? 0777 50 66 73. Atası qaysi? Qo'zning atası yobaga boradi. Yobaga boradi, taqaladi. Yaxshi ekan. 15 ming dollar dedi. Ha, rahmat. Qancha aka? Qo'chqor bor ekan. Qara qo'chqor bor ekan. Sizni tartmaymiz. Tishi qanday? Tishi? 4 tish. Qaysi liniya? Belovskidan kelgan liniyasini bilmayman. 5. Ba'si-chi? Basi 100 ming so'm. 100 ming so'm 4 tish. Qara qo'chqor olam deganlar bo'lsa, ha? Oy 98 1 metrga chuqur ekan, mana quyruqlari. Qulog'i 20. Qulog'i 20 deb. Telefon nomeri 0557 0557 44 44 04 04 19. 19. Chalingizlar, olam deganlar bo'lsa. Assalomu alaykum, hurmatli Doni KG kanalimizning ko'ruvchilari, mal charba ko'rarmanlari, salomatsizlarmi? Bugun 23-may 2026-yil Chuy oblusi So'quluq qo'y bozori. Bunda arashanlarni tartamiz, tug'anlar. Arashanlarga eksport bo'layotgan bo'ldi. O, bayki chilton ham janda bo'ladi-da. Aytib bunday. Shag'al tashlab qo'ysangizlar, mana bozorning administratorlari ko'rayotganlar bo'lsa, shag'aldan tashlab qo'ysangizlar, bu yerda aqchalarni to'lab beryotadi-da. Chalish. Assalomu alaykum, ava qo'chqor qancha? 5 ming. 5 ming dollarmi? Tishichi? Tishi qo'zich. Qo'zi tishmi? Oo, qaysi liniyaga olib taqaladi ham bunisiz? Şevirler. Şedevr, ha? Şevirler. Şedevr. 5 ming dollar deydi. Bulchi bul. 5 Buldag'i o. Tishichi? Qo'zi tishmi? Mana ki 5 ming dollar. Bular prem kartalari bormi? Yo'q, ha? Yo'q ekan. Nomerini aytasizmi? Telefon aytasizmi? Bozordan sotasizmi? Bozordan olavmi? Bayka telefon aytasizmi? 705 705 06 06 12 69. 12 69. Çalıp ko'ringizlar, alam deganlar bo'lsa. Qanchadan qo'zili qo'y? 85. 85. Tishichi qo'ydin? 4 tish. Qo'zi urg'achi va? Bular qancha bular? To'qtularmi? 55 dan 55 ming so'mdan so'rayapti. 20. Ma'qul, mana savdolarni bersin. Navesning ichidan kireylimi? Eksport açıldı deydi yol Arashan bo'yicha. Bir jumadan keyin yo'llar ochilib qoladi ekan. Qara, ekan. Assalomu alaykum. Siznikimi? Qanchadan bu qo'zili qo'ylar, to'qtilar? 100 dan oyda. 100 ming so'mdan oyda? Yaxshi ekanda mana. 100 ming so'mdan qancha minggachayin? 300 ming so'mgachayin, ha? Naki. Qaranglar, qo'zlar. Liniyalar bo'lsa kerak ularni. Bari. Telefon nomeri qoldirasizmi onlayn? 778 0778 455 405. Qaysi liniyalardan emi? 80 Vovanovich Shirokiy. Shirokiy 80 Vovanovich deydi. Ya. Anda ket. Qana, ko'rsataylik chimoqda. Qo'chqorlar bor ekan. Vayga qandaysiz? Kimniki bu? Siznikimi? Bolalarni aytib qo'yasizmi bizga? Qo'chqorlar. 10 ming dollar. Qaysi liniya bo'lib qoladi? Ya. Bozak deydi. O tishichi bayka? 4 tishiga mana 10 ming dollar. Nolaringizcha? Boshqa bironiki, bo'yi birdan chiqdi. 1.3 mi? O'sha bo'yli ekan mana. 10 ming dollar ekan. Telefon aytasizmi? Garbonosda moshni ekan. Quloqlari mana.
505 0505 85 85 33. 85 33 жақсы қошқар алам дегендер болса, мына базардан деле 10 000 долларлық қошқарлар бар екен. Чалып байланышып саудалашып алсаңыздар болады. Мояқты көрелікші сұлулар. Ассаламу алейкум. Қаншадан? Кімдікі? Еш. Кетіп қалды. 1,5 мың доллардан сұрап тұр. Рахмат байке. Есі жоқ екен, кетіп тұр. Мына. Тоқтылары, қойлары бұл шындай екен. Достар. Навестің астында жүресіз. Енем қандайсың? Қаншадан бұлар? Алейкум ассалам. 3800 доллардан әрбірін сұрап атасың, ә? Әрбіріне егістің бе оларды? Машалла. Қызыл немелер. Bir қорау. Bir қорау, белгі. Линиялары қайсылар? Қызыл ашайып 80-дікі. 80-дікі, прямой 80-дікі дейді. Ұнышқалар. Бұлар тоқты қой бұл қандай? 11 айлық қозылар. 11 айлық қозылар екен. Алғырақтан көрсетейінші. Телефон айтасыз бі? 998 0998 16 19. Мына. Рахмат. Аяқтардағы бар екен, жақсы қойлар. Базардан алам дегендерге көрсетіп береміз. Қаншадан байке бағалары? Айтпайсыз бі? Қошқардың ұзындығы. Қанша екен ұзындығы байке? 1.44. 45 екен да? Бұлақтарын ченедіңіздер бе? 20 çıktı. 20. Бағасы қанша екен? 50 дей бе? Рахмат, 50 мың деп сұрап тұр бағасын. Дағы жүріңіздер, мына байкем құрбандыққа алған ақша. Байке қанша қалдыңыз үшіні? 20. 20 қалдыңыз бі? Ой. Қымбат алып алыпсыз ғой, жетіріңіз. Кішінекей 20 қалдық. Қандайсыз байке? Тоқтылар қаншадан арашандар? Арашанда егіз қозылы ғой. Егіз бі қозылы қайсы ма о? Екөтен қозысы. Ушылар қозылар бі? Екөтен қозысы. Тоқты дайылы ғой оларыңыз, иә? 5 айлық қозылар. 5 айлық қозылар екен. Ошонда үшеуі қанша болып қалады? 750 сұрады. 750 мың сом сұрап атады мына. Тиш қанша қойдық қой? 6 тиш екен. Түп түс диван екен үсте. Белый стрелан прямой қыстары. Белый стрелан прямой қыстар. Екеуі ұрғачу қозылары. Екөтен ұрғачу. О, бір алғанда 3 қой болады екен бұйырса. Мына 750. Алейкум ассалам. Мінеки. Рахмат байке. Бұлақтарын қараңыздар. Номер алып қалтырып қойсаңыз болады. Балким 500 мен. 0500 менен. 04 24 90. 04 24 90. 750 мың сом байким сұрап. Қошқарды көріңіздер. Қошқар қанша екен? 500? Ого, 500 мың екен. Бұл қандай порода? Молодого. Арашан? Или Афган? Арашан екен, ә? 500 мың. Сколько зуб? 6 зубов. 6 тиш екен. 3 жаш екен. 6 тиштей. 500 мың сом деп сұрап жатады. Достар, мықты да тоқтылар бар әлі. Мал қылам, қой қылам дегендерге көрсетіп берейін. Мо тоқтылар қаншадан? 100-дан? 3000 доллар, маған ұлбай қалып атады. 3000 доллардан екен. Бұлар линиялары қайсылар? 80 мен графтыға. 80 менен графтықы дейді. Bir туғанымыз. Мына. Бұлар бүт тоқты, тишем бұзат. Ошондо буга качан кочкор кошуш керек? Августабы? Азыр деле кошсо болобу? Жок, азыр деле кошсоңор болот. Болот, бирок эртераак туулуп калат да. Телефонуңду айтып коесуңбу? 709 0709 96 96 31 82 3000 доллардан, 3000 доллардан сурап атат мына. Рахмат. Ушундай. Боспен деп турганыңыздар. Кайсы моларбы? Канчадан ушулар? Койлорбу булар? 60 миңден, Койлор, булар? Дүңгүнөбү? Дүңгүн 60 миңден ушу бала сатат, кичинекей бала бирок. Номерин айтасыңар сен, Телефон. Тижанакы бар. Бул башка, бул башка. Телефон айтпайт экен. 0550 07 05 03. Баасында бир рет айтып койчу. Круг 60. Дүңгүнө 60 миң сомдон сурап атат. Мына. Тиштери кандай? 2 тиш 4 тиш. Рахмат, Кайсы? Молодец. Мен лайк бастырам дейт бул. Кандайсыздар? Жаштары? Канчадан буларыңыз? Кочкорлорбу? Бул кочкор, калганы ургачылар. Ургачылар. Коз кочкор канча? Баасы? $1000. Бул $1000 дейт. Мынакей. Буларыңызчы? Линия корабльга бар такалат экен да. Булар канчадан?
Bular 50 mingden. 50 ming so'mdan, bu qo'chqorchi. Fransuz deydi, liniya. 3 ming dollar ekan. Qip-qaralar bor ekan, Sizniki shular? Mana qaralar. Qanchadan bularni? 45 ming. 45 ming so'mdan. Mana jo'ndi boda alam deganlar bo'lsa, telefon nomeri ayting. 11 aylık kozlar. 9-11 oylik qo'zlar ekan. Shunda qaralarga da o'taman assortiment qilam deganlar bo'lsa, telefon aytыңыз, alam deganlar bo'lsa. 078 78 02 78. 78 02 78 deydi. Mana chalingizlar. Mana ke janag'larning arasidan jo'sh deydi shu bola. Tartib qo'yingchi deydi. Ayva jo'sh be. Bu qancha tish? 4 tishmi? Bilmaydi. Ashchi qana? 6 tish ekanda. Bo'ldi. Shunday. Bu balanda nomerini olib berdim. Chalib сөйлешib, alam deganlar bo'lsa alsangizlar bo'ladi. Qo'chqor qancha? Bayke. 100 qo'zu tishmi? Ya, 10 tish. 10 ayda 100 ming deb so'radi. Bular 19. Bular 19. Tishi buzalak. Bo'ldi. Qo'z ekan. Qo'z. Qancha savdo bo'ldi? Soda oldu. 76 oldu. 76. Realni? Realni oldu. Biraz qo'shsa berasizmi? Ha, qo'shdi. O'ylanasiz. O'ylanasiz. Nomer aytasizmi? 500 0500 14 14 77 77 32. Razresini ko'rsatib qo'yingmi? Mana dakansa ekan-ku ya. Razresi bor ekan. Bu avgustda qo'ylarga qo'ysa jaraymi? Jaraydi. Bo'ldanda. Chalingizlar. Bu echki arashan echkilar savdo bo'lib o'tadi. Ay. Qarangizlar, savdo. Uchunda echkilar. Aka echkilar ba'alar qanchadan? Umog'ishli. Aka ba'alarni aytib qo'yasizmi? Echkilar uloqlardan. Uloqlar 7 mingdan 3,5 mingdan 7 minggacha. Vo. 3 25 mingdan 15 minggacha. 15 mingdan 25 minggacha echkilar. 7 mingdan ekan uloqlari. Mana. Nomer olib bering desam, baykin. Arjaqda qarab atab. Shu bilan videoni yetaysiz tug'anlar. Bir tartib ko'rsatib qoldan kelishincha biz meni o'g'limizlar chilalarni da aytdik, endi janida chila bo'lib, turib shag'al to'shab qo'ysa bo'ladi. Qo'ylar o'ta ko'p mana. Soquluqdachi. Bir ko'ringizlarchi. Ya bayke, qancha bo'ldi? 46 oldingizmi? Sotgan bir ko'rib qo'yaylik-mi? Mana bastirыңызchi. Tishi qancha ekan? Ya. Tish 15 biroq. 46 mingga olinibdir. 110 kibey turiblar. 111 ekan. 111 kilogram chiqdi. Mana veska qanchadan olyapsizlar? Ya veska tartib qanchadan olasiz? Masalan, shu qo'chqorni. 350 dan 380 gacha. Rahmat. 350 so'mdan 380 so'mga chayin ekan. Живой вес, tiri salmog'i. 111 chiqdi. Hozir qo'chqor.